saya making the most of every opportunity. Making the most of every opportunity. Na belela chimo pamibile belela chimo ni damuto na boso wana ngona erro na bosa matua boso makri ke ro boga ngatai. Ya na boso baka ya na erro na boso. Do na boso ngona chronos. Se na boso komikina na boso chronology. Chronology ngona kalau ba ngata ke ngona. Sa boy sikali muna minich me dio para kalau. Yang na buno e buno ni wala tambo e bangate kina na ngona sequence of time. Bangate kina ene ke diwa ni aua. Ene ke diwa ni aua. Di bangate na ngona ya lori kina ni bangate na chronos ke mambale di dabu china sabita na kalau. Si sa abita na ngona. Ia ko buno china ne fuso ke masili mo mas chronology. Ya ndo tentale si bangate kina chronos, si bangate kina ne karua ni bosa ndo bagay taki ni damuchu na ngona ne bila chibo pami bila bila chibo ya na bosa ya kairos ya na muna ni damuchu mango ya King James therefore redeem time ya na NIV translation kaya sotara translation bata na bosa mo make the most of every opportunity bata na kairos ya kaya naman pala do bagay na kairos na di mana termasuk mana season. Masa ngau na tu ni boy bici. Sa season tu ni. Masa ngau na tu ni kata-kata di Amerika. Sa season mai ni lagi kata-kata. Sa bola mai. Pada karos. Yang dari bawah tak berbilang cimo. Ni do malam tak kesar. Do bosan tak keluar ni bilang cimo. Ni bilang tamu. Mendo mga natawa ko ang mga na kairos. Dari dan deklar bela lechu makau. Ando muna na kinawa ito. Kaya ba bigyan din kontam kinendua. These are one known na nakari. There is a season for everything. Jadi boleh tahu cuma bigyan na episode kinawa sini betul mangko. Therefore redeem the season. Oh hallelujah. Kita kalau mana season, yang dimana kita lalu masuk dalam opportunity. Misalnya orang ini mai bici, kita berkata ini, kerja sana boleh mulai. Belatan ini mai bici sih bukan ini meri ke Australia. Naik dia sama orang ini mati begitu. Memang tuan naik di meti kau mana celu yang mana Malaysia. Mai bici sana naik dia bukan season. Kita beranamu. Kaya baka beraka ito na kanya ito na buhat kasi kanya ito na sasawi. O kaya ito mas na season. Kaya sa kaya kaya ito siya na mo opportunity ya. Rita na biyo kani mo sa di ba nga tinapos na karos na season. Kaya ito na kinabarami dito na dekla na karoon ng karama. Dekla mo na kanya mga tingnan mo. Ang buli mo naman tayo ni singa, na karoon ni singa, na kanto ni singa, na kaba ni singa, na kalimsa, na kalo o kaya. Na ibarra ni na bulan, na ibarra ni na transaka, na ibarra ni na tuba-tuba, tuba-tuba kasisa. Oh, hallelujah. Karena kita nak kalian kena wasiat ini apa? Boleh cukup puluh bertemu kalian, tu nama kau bertemu. Kalian kena wasiat ini apa? Ia ni saya tu dia nasara nak kena menguna, sa sudu Kristo. In the fullness of time, God sent forth His Son, born of a woman. Rena nung mga tigigin na kairos, the season, opportunity, na nraki, na ngauna. Kaya naman na may sudo ng Kristo, may sudo pa na muna sudo kaya hindi siya mga raw to Bethlehem. Hindi siya mga raw to Herod. Hindi siya mga raw to whether na kasi mo ito may Israel na wala yan. Yan na kao ko ay baro-rotan na gano'n na season. Amen. Hindi niya sinibaro tigito, alam sinibaro tigito na purni bulan. Hindi niya sa kalalang tunga na balimon man. Yan na kao ko ay operate na ko ay na season. Hallelujah. Hallelujah. The multi-goga then in the season, a boss
kina ko lebi kede botam ba taw church ni ngone le lemu na kana yabo ene ba lemu tege ni bana bana ta ene yaba parlo buru buru ene yaba na be buru buluchi ma dina kana wase ros ko garwa lemu na kana yabo lemu na kana yabo ene ba mo ni na kana chiko talanga bos ni ala ni kalo membala tele song solo indara yana ibata kila ke ba mendala de botolo ibata kila done yalo yalo chiko ni ibata kila tuni bango nangona edo tiki nandona nandendre ne murumura rawe tuda ke rule rona profita wele chia oto ke Moses como tene Moses rule rona profita rawe tuda vero nando sana merdo kila na ibata kila rando bite le buna ibo mangala membelata shode rona profita mo rawe buno rau ke baka wini ke ibata kila chikan rawe buno rau erendo na nandendre Tuni bango ni ato ti guru. Eu di ngoma eu ndoni bango ndewa. Ana kera bango ndewa takina ibola ni baka takila. Me da buchkina bango. Orau na leru ya rau baka takila kila takaya na rau ni sulo. Iburu mura ni baka tau chuchningo. Me ya ni sulo ti iburu mura me profita. To be the voice of the prophet, to be the voice in the wilderness. Oh, maybe we can't recall this again. Maybe you can't come to the second Bible. You will see the mother and the mother of Cristo. She back in the Bible. Na Nabika, yes, I can wear the chumay. Satamu, what are we? The Muchina, the tissue, the Glavna, the London song limited. Anak kaibigan ko ni Tatalo to Siles, and the kaibigan ko ang balik ang lupa. Yun ako, and nandalaman ni Wellen Bosila, kaya magkami sana chiniba ka naman, sana chika naman, sana chika naman, sana chika in the name of God. Sa sili in the name of Jesus. Balataya, naman sa tuwing kinabango, in the name of God. May mga diyotang narito na Hindu, yao, orang nonton God, kau bisa buat tunelingan, bisa buat tunepan. Artinya kan na Musliman yang bertuhan jatuh kaya, orang tu nonton tu God orang tu. Ya sangat nak mana bina kan nonton Kristo, haleluya. Ni bunuh tengok Yesus Kristo, nonton Bible lot. Ni bunuh tengok Yesus Kristo, be salah tu di orisala. Ni bawa orang nonton batal, be bawa bulu taki, me ada lain taki, me bawa mimpi taki, me kerana taki, me tak budi ciko, ne ada Yesus. Yeah, na season. Darada na bela chumakaw. Diba beli na bela chumakaw, darada kina lebo na tura na lebo. Bagay na tayo na klo. Era kilaw era na season, era kilaw na mo na Joshua na kina masay Rusulu ka ba? Tinggal kama kena tinggal kali matul bapa Joshua. Montong tinggi tangan endai na kalau montong berapa. Yo yao kena nabu batu bubale endai kita na garami coba. Hallelujah. And I stay ni kena waserba tinggal tol. Kena tinggal kama. Boso monte kai be stay na nabu doa. Stay. Odi kila dena buna e baka tara chikina na kalau mo ranandi chibe na season mo. Oh, hallelujah. Odi kila dena buna ibu tara chikina kalau mora nanti chibe na season ko sana mono ko. Ya me manata sarangan rangka teratu ko. Ya mono mo bosa mai. Kasando no mara kena season. Kaya ka sana mo bosa mai na kalau ya nan dingi tanga talendua. Iko nga kene no matu wale do no. Oh, hallelujah. Pastor so de dentro mono binang tambur do no. Me ta kila wala nga na season. Nemaya na kina masepa, kina tikawalo, kina rosul katol. Karena mereka kena tukun dina, para cuma mena bongi tu gopo. Dona lingan na shalawau, dona lingan na batu. Mera tarakir kina iro na bali korban Jerusalem, matadama. Because in their Nehemiah's mind, every moment counted for Jesus. But it's an opportunity
Berarti na opportunity, na kairos, na season, na nraki, na ngauna. Kau do mo sigaw, na nunggu rumah tengah me, kan terlalu semua nunggu rumah semua. Barangkali sekolah mando siya munggo siya curikan ng mundo nangyay ang nawa ng mga ni kalau. Sama kinawa siya doon ng raw chikawal kinatigin ni Ross ng Bukaba. Kira-kira ni William Bikian sama kinawa nawas natambalan doon ng raw chikawal kinatigin ni Ross ng Bukaba. Siguro kinin doon baka sama doon baka sama bimbi. O kung rin naman ito wala lang Bikian na nitay. Sama doon ng raw chikawal kene Ross ng Bukaba. Kaya chikin mo may bolotang buwa biti. O kira ke bagaro na bikamay. O kira ni tiga buna bili bola may natikina Ross ng bulu. Ross ng bulu. Meron na rin na yalla lika. Binakati chikin may dabuche na tikina Ross ng Bukaba. Sa amin kena tambanan doon ng raw chikawal na tikina Ross ng bulu. Kena Ross ng Bukaba. Kira ni lumayan dua roto. This is the day that the Lord has made. Jadi kenal dengan cerita itu pun mereka ni na tambalan itu nang rojul kawal. Kebakan apa ini kah? Ni lebu cuci kah na maka cuma itu ni ngauna dendre. Itu ni sodaka dendre ada, sodaka bondo dendre ada, sodaka mosi ada. Gue bakal con na posso ne prophesy e vanno ci membri di Gesù da kila babina ada buta talaga opito na bakasamu revela la chibo bida tana bunda kulikina na bako na ibahan dedi tutu ni ba kembali da muji chuna bakasamu da buta chibo debita se non sabe da buta chupa ya ena ya do mai na nona ena tala mai kina na kalo o kaya na non de bagambul sa wala na non de bagambul ele ya to kana non de bagambul ya nikudi ya non le bole nikudi be nga ta na ndre ya ko ena ya to mena ngauna ena ya na reki Jerusalem ena ya na reki Bethlehem ni na tala na kalo na non de bagambul o kaya na ya me tutu ni balu ya na singa ya to be kina ko ya na singa maruta. That is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Darali ke turang kirmaran, na boleh lebih semikir ke turang kirmaran. Boleh terima na reda. Nangono sa kanto may kino Yesu Kristo. Sa boleh ang turo ko ya na singa hindi tayo. May singa ni kalo. Aku kasih berikan tak? Imberin dewi kita sabi. Di sana nado bangga. Oh, lim ko tuma bangga. Nagaya tuma buana segini ko. Nono ka buana segini ko? Entai na segini ko. Hallelujah. Nangono ko naman Yesu. He has developed it. Bakit ako na nabila na sino? Garela. Satu ni bunuh ni Moses sampai bangun Yesus. Moses saya kaya, batikin nambati. Ayaw kaya. Moses saya kaya, kemarin dosa kau dalam matamu.
Tole lo matangu, legi ko tal kan ko tole tal no. Yo kaya. Na kami barka chuke ne ne turu trakir marama. Bisa ngolo mana turu machisu. Sa nona baklo ni devita motera ngolo baklo. Sena season diklo. Sa season seranga diklo. Na nona seranga ka sa kulo tukinango. Sa sena kali tawa na ko na wota na kay lamay. Na season diklo. Sa indota na tawa mayama na season diklo. Barkalaba. Dai na season diklo. Ito sa bulot ko mo. Na nona diklo. Kaya ito na nono. Nagarabi ko kina garabi ko dai. Hallelujah, 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 hallelujah. Dareda dina kina borita. Dina kina borita kina dareda chodi ni kina wasema. Chodi ni kina wasema. Kama kilele vile kina bobila ni tamai. Mina tumbu wai maiseka. Basi kalika. Toman dan dareda man na chodi ni kina wasema kitineba. Yana materi bakasa. Min dareda kina. Nanono priority of Jesus, the priority of the souls was based upon the agency of time. Jesus, the priority niyalo e vai ki nanono klawaya entenda in this anymore. Entenda in this anymore. Dareda chori ni kana wase ba tikine ba ndono tikire ba ndo bo wala taki. Ninda wili gri tanong. Kira-kira ninda wili ko bata na chori ni kana wase ba tikine ba. Volto mo mabiti. Kira ninda wili ko bata nduro to. Asa koto nono. Ora wili ko tubaya ko kai asa koto. Ba 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 Britania. Me asana ko me besugo ko ndona bosa bimbio chika. Translation of the Tobago, Chumomata Tobago. Now he had to go through Samaria. Now he had to go through Samaria. Say, now he must go through Samaria. Second translation. He must go through Samaria. Ele mwana sala rendo o ega kina I kaneli o ina chuo chuti ke bwana na radana mape ni kuno chiri Israel de kila o chuti chirango kaneli chuti e kila mali o kaneli chuti chiro Samaria we na chuo e chuo mai kaneli e talaga na chuo e chuo mai chuti era mo rasindo birit rendo bimeta Renando muri wai na renando muri na chiu na beli sko na kana mai dake so na chiu mai dake era ni na muri na mo ba churtan bachini sala ba churtan mera dala chira na mera hala ta kina na mo samria mera mbutu ko mai na kana na chira ya kana kana mo chisu tra na o ka kina ya kana kana mo na singa ya hallelujah but on that day now he had to go through Samaria. He had to go through Samaria. But the cloud Jesus, as a mortal season. That come on me. Eboro kino chisu na laudi bila baju. Eboro kino chisu na laudi culture. Eboro kino chisu. Tunango karma. Rawa bela kechutia. Ayo kino kerua. Bigona ayo tunanga yo no marama. Rawa la mentorita lo. Rawa la. Oh hallelujah hallelujah hallelujah. Dapat tunabi kan nanti kita rosu bukan dua. Sorry ni kana waseba tigene rosu bukan dua. Okera ke makai chugor kira nanti kemain dua roto. Oh hallelujah. Satu yang Yesus kena mana norma.
na ngochi sibu kana mara musabria. Ili ungori kama domeka kitomeka. Ya na yako mena ngona. Na yako mena ngona sasira kana ngombe ngudua. Kito sasira wala manisha ngudua ba. Sangoso tu ya kwenda wana ngona. Hallelujah, hallelujah. Tiga rasul betul. Datang tiga rasul betul. Dua ruatul. Iya no. Yet a time is coming and has now come. Time is coming and has now come. Woo! Hallelujah, hallelujah. Oh, susunod na tayo. Kilaki ang mga nasin, kilaki ang mga season. And ang bulong ng mga. And ang mista ka siguro na ka. And ang mista ka siguro na ka. And ang talata siguro na opportunity level. Naman ni kanto pa level. Sa tolaban tulad ko. And sa kemay tama tamata. We have become the generation of that season. Declaration rin, kung sa laumikin naman, kung sa hububumikin na to. So, ibig nga rin maruroy naman, dahil kineta limata. Dahil rin mo naman sa bolo, sa boy. Bata na muna, na season niya. Nalakumikin na kakan, kundang karamang. Dahil kina season na ay abang nga awards. Yung kaya naman nila kaya nung broach ko rin doon na. Oh, hallelujah, hallelujah. And doon na malamayal na kuspeli in Jesus Cristo. Menda mga delta ka, menda masyeni, menda tukunan, menda kinumani. Mga tayo technology, mga tayo na mga satu ka din tayo. Bato mo sa season pinakamit yan. Hallelujah. Kero sa tinggal na board chairman di Bible Society of Islam. Kung nagulong ko Chine na mga minggo. Ito donate ka na Bible Society of Islam. Terus ngulong na mundo na US dollar. Na isaw ni Bolatang. Na nalay visu lagi. Kung anong dabi ko. Kaya na bata tayo matakan. So na anong dabi berlut. Bati berlut. Pandi ulang ko na bangon na anong dabi berlut. Pandi na anong dabi berlut. Siyang tangaling doon ang una meron rokin. Nung keyboard, nung sound system, nung rin namin dami. Kitulakan doon na baluti mga totala sa mga mata matubang mo. Uri ito yung mixa, uri ito. Era si umbira tunga na kuminta. Pedere de sunibol tama. Dapat lebih bala-bala yang pulang ada isu luar toka. Betul lebih berkorot sulam barang. Namun salyo kinatan, bocang di loko may nawulok. Kan tumom bulan natin talon. Ano pun nila bulan matikin. Meron sulam barang. Sering talak kaya sering dari botong. Dalawa ni bang orang tanggan betok kan. Orang tanggan betok nga Rai ki mali law. Okay, ele da to ele to law. Ele to law. Yasada kan na basa karani ko kam. Orang bilang boleh terang mesti sendiri tenggelam tanah bina kesono. Orang terus boleh letak wili bola tambah na season ini lagi bina. Masa ke season ini wili bola tambah bina kan. Oh, mereka ikan rekalo dinda. Haleluya. Mereka bukan ikan rekalo dinda. Entam bulan sudah dengan nyona bina kadimika rami. Entam bulan sudah dengan nyona bina kadikuni cisu. Entam bulan sudah dengan nyona bina kad. Mentam bulan nulai. Jumlah kalau terima cisu marama. Ena yado bina nyona sangat tali nolako. Oke se misugi kantunga sampai stuck doko ya. Ena styling karami kalau bakal. Segini kilo ko di saya no bakal na bisa. Atanga na lagi kira faris. Bertemu no rumah iki no cisu. Salah betul mau ko ya bisa me fulfill ta.
Tuna mereka, kung kasi tayo may Moses, kung kasi tayo may Abraham. Sindro sa grandra sila nga primera na santa. Tuna mga Jisun, doon ko ni Moses ito, kung nakanga mo na tumura Moses, sa mula na nakanga mo ito. Doon ko ni Abraham ito, ni Sember ni Suda Abraham, I am. Before Abraham was, I am. Na I am ni kalau, hallelujah. Sindro na nga kaya, before Abraham was, I was. Before Abraham was, I am. Baca betapa? Na mana niya mga nagsawa, I am who I am. Kaya mana na kalau ningaw na salangaw mo. Kalau sila mo na past, sa future. Na past mo na future. Pero ito mo doon ako yan. Para present. Oh, hallelujah. Terima kasih na singen doon sa tutupa na imbag yung dolundo. Kita kan tak juga kan, dono matawa, tolo matawa, gimana yang baki, lim yang baki. Weci susah dengan dolu, kena dolu singa, kena dolu tangan suri mah. Ya kita pakai dolu suri rumah tangga. Haleluya. Ya kita boleh nak kita bulut sekali dengan nyuna, karena kita patna pada kali koi sekali. Oleh kerana nama kasih mereka ya dulu kita masih tinggal jiwa. Nanti mana priority bisnis. Ya udah bisa nana list of priorities ya nana kelapa yang nana buat rumah. Kita nana dulu kita masih tinggal jiwa deklarasi kita mau bisa jus. Dulu kita masih tinggal jiwa. Ya nak cikir. Talong boy sintal lo mau bikin ada Sunday school, nggak Sunday school mau yang orang mau iya lihat nong mau gitu merit le sudah ngono sampai dikit baru kita nanti nong lihat nong udah talong kita itu talong tak ada lagi Sunday school na talong itu sudah udah Sunday school dan itu talong boleh akan itu talong boleh asal gay bangare cisu mau sekiusa, gay yaga mau sekiusa sa bera, sa wostu na moni sala, boleh tidak sekiusa na tomata lekalek. Dinasi saya. Ini orang nggak di sekolah tu ikan orang ke, yang cikin necin, na ina kini nona mulai mau cisu iceri kona sekaya, sesen ngani, senetang notangnya sekiusa bangare cisu. Cigo wana cikin na lima. Wabim bina mo sa rekin na ko cisu. Mere di berda sakit di kampo to ina. Kira may mo bigyan na cikin na lima. Dua to. Untuk dalam tangan yang lucu sini itu bosan, niuna tiko, na bosan na tiko. Dari itu sudah berbanding bawalan, era sangat merah bersyukur na imbal-imbal ini kaya dapat.